I just want to change here. Okay. So it could mean but the regular values will not change. From dusk till dawn, these are our heroes and heroines, the men and women who rise every day to a daunting task in pursuit of a safer country. From the front line, they are selfless and patriotic in enforcing the lockdown regulations. Today, as we celebrate National Police Day, saluting all members of the South African Police Service, we are asking only one thing from you. Please stay at home and obey all regulations. Thank you for all that you've done and continue to do. Hello, sharpness.
Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Sekgobela Radio. Motho ke go dumedisa ka boitumelo ke pina tse monate tsa segolo gompieno e le tsatsi la Sontaga la tshipi le re tlhabetse mothoetso ke re ke a go amogela ka kapa ka o reditse thulaganyo ya gago ya ke Modimo o dumedisiwa ke Morgan Lekgetho Mogagabe.
Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Chaiwelo Radio. Kipila monate segolo gompieno mothoetso o na le balesika le ditsala ke a gomogela mothoetso ko gomogela ka boitumelo o na le balesika le ditsala mo station sa gago sa mantla e leng Chaiwelo Radio, the voice of Mzansi. It is what it is. Batla ba ibua ka puya sia tlhapi mothoetso ke gomogela e letsatsi la bokae mothoetso la Sontaga la Tshipi mme ke a gomogetse ka dipina tso pedi mothoetso. Pina ya ntlha ya letsatsi mo segolo gompieno e ne le ya Tshepiso Motaung a tla ka pina monate thata falale mme ya bobedi ya tla ka Grace Bible Church ntse re tshameka mo nako e sa fediseng pelo pina ya ka kwa Grace Bible Church ka go Soweto mme ke a go dumedisa mothoetso ke go dumedisa ka boitumelo o na le balesika le ditsala le mmogo mo ke le somela bobedi go tswa mo reng ele ya bokae mothoetso ya bo tshelela mo matlhogo yes ya bo rata go ka puengwe ya Setswana se tlhamaletse mothoetso o ra ke a bo thataro go feletsa mo reng ele ya bokae mothoetso ya bo robong mo di matlhogo mme ke ura e tse feleletseng di le tharo nna le wena re tla be re mekane re bereka mmogo mo tsologo ya letsatsi segolo gompieno mme ke feta fa ke bua ka puya ya tlhapi ere how beautiful are the feet of the messenger who brings the good news. Romans chapter 10 verse 15 e bua ka puya ya tlhapi ere join every Sunday utlan similar ka ura ele ya borata go feletsa mo reng ele ya bokae ya bo robong mo di matlhogo. Take me to church. Church starts when you open your data. Re le bogere na le app ya rona ya Chaiwelo Radio e ke a go tsena mo go yona mothoetso tsena mo go yona o go lebelle gore o go o mekane jang lona morning devotion that speak to your context nna le wena. Thanks for coming our way. Dumela motho ntso re ditse ka tso pedi ga ka tsamorakile nna ke bua Lekgetho Mogagabe o se lebale gompieno ke letsatsi la marato ba le go ba go tlhopile ba go rata a go amogela lerato leo o seke wa ke o lusa motho mo ratang ka gonne nako e fueng ke Modimo o tshwanetse e laboge ke kgwedi ya lerato mothoetso first re lebelle gore re tswile mo malobeng fa e le the first Sunday ya bosupa gompieno ke le lesome bone Tlhakole 2021 February ke tle ke bitse jalo re ke feta ka fa mothoetso go tshamekele pina tse ke buile ka tsona ke go tshamekela ka tse pina yena ba le bongwe station ke Mzansi batle ba se bitse jalo the voice of Mzansi re santse re tlhagala ka tlhaballo nna ke di bua Morgan Lekgetho Mogagabe.
This is Sekgobela Radio. Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Sekgobela Radio. Pastor Lekgetho Mogagabe every Sunday, 6 a.m. to 9 a.m. Pastor Lekgetho Mogagabe every Sunday, 6 a.m. to 9 a.m. ga gona station se se phala se mothoetso ga se ye kwa lefatsheng lotlhe ka bophara morethito mo Afrika Borwa mothoetso ke morethito mo Afrika Borwa ke a go amogela mothoetso ka boitumelo o na le balesika le ditsala re ke feta ka fa ke
Moke, Lekgetho Mogagabe. Every Sunday, 6 a.m. to 9 a.m. There is nothing in this world that can compare. You alone are worthy. You alone are worthy. You are near to those who call upon your name. You never give, you never love. You remain the same. For you open up your hands and satisfy. Give you all the glory. I give it to you all the glory. Oh, you're worthy, oh Lord. You were all honor. You work it to be worthy to yes. You receive my praise. In your presence I live. In your presence I live. And with all I have to give, all I have, I will worship. Worship. You are near to those who call upon your name. You never give, they never love. You remain the same. For you open up your hand and satisfy. Give you all the I give it to you. Give you all the glory. Because you're worthy to be praised. You're worthy to receive. To say it's in your life. And with all I have to give, I will worship you. You are worthy, oh Lord. You're worthy to receive my praise. It's only in your heart. And with all I have to give, I will worship you. Worship you. All my years. I glorify holy name. Holy name. I will holy name. I will you are worthy to receive me. It's only in your love. I will pour my heart to give. I will worship you. Worship you. Almighty. Will be mine. Holy. I'm gonna bless your name. Yes, I will. When I don't know which way to turn, I'm gonna bless your name. She's running down my face.
Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Sekgobela Radio. This is Sekgobela Salam Bebela Mino, Hesedio, Mutuetson, Salam Bebela Mino. Oladira Hasa, Ansa Hatisizele, Repeni Hill. Mona. She's a preacher in Agabuya. She's a minister of the gospel. Morachito Ma Africa Bowa. Huh. Kimotsamikila Hesedio, Mutuetsu, Kisufala, Lebalisika, Lidisa, Larka Hore. Lenane la rona mo lantlha le bereka jang so go gompieno se le bale re tla berena le guest ya rona ileng Lebo Sekgobela me go pola Lebo Sekgobela South Africa gospel artist gore abale mo radio mo million wa gage ka kwano mo nakong tse tshwana le itse mothuetso o se le bale Lebo Sekgobela o na le Khotlange leng gore o la ba former PA ya Ralekholela the Evangelist Ralekholela mo lokentse le tsa bana ba ka kwa Gospel Fire Ministry me o la tsena sekolo ka kwa Ahang Tuto Secondary School ka kwa Val Freestad me re tla be re na le ena mo nakwe esa fisimpelo re bua ka Jenny ya gage ka botshelo ba gage go tsamele jang di audition me ga tsama sentle mo di audition tsa gage ga o lebeletse se ka sa gage ga o lebeletse khotlang ya gage fa le lefale me re tla be re bua gore o tsamele jang ke gore me se tlhalositsweng ka boripana gore ga o lebeletse audition tsa ile tsa ileng a tsama mo go tsone me wa go tlala gore ga selectiwa ka ntlha ya gore ga ba mona ile ke motho ya tla tswang setšhabeng mo nakong tse le tsa maloba me ga o lebeletse letlhakore la gage go la performa me a ema mo di-staging a ntsa bina a bua le Modimo mo di-crusading tse ne di organisitswe ke re Evangelist Ralekholela me Modimo ka ntate ya Modimo o tlwa ka Setswana ka ntate ya Modimo a ba re Lebo Sekgobela ke tlo go tsholetsa ka nako yame ka God's timing ke tlo go tsholetsa o tla ba naledi mo lefatsheng le ka kwana ke bua Setswana ya no a go tla ba naledi wena me Lebo Sekgobela a go tla ba naledi ya Africa Borwa wa tlhaloganya a go tla ba naledi go bona ga batho ba sa go selecte o le mo di auditioning e so be nako ya gago o se ke wa fela pelo o se ke wa fela pelo wa bona gore Modimo sentse le teng mothuetso ke a go solofela ga ise diwo re tla be re bua le ena mo nakong e sa fetseng pelo mothuetso re Mogagabe o tla ba bua le re Sekgobela mo nakong e sa fetseng pelo mothuetso me o se le bale ke tla be ke bereka di ura tse kae mothuetso tse tharo me 3 hours ke ifule ke station se ka kwano sa Sekgobela Radio ba re Mogagabe go fa nako e tšhone go bereke di ura tse tharo me ga o di tlhalosa tsotlhe e le 180 minutes ke tla be ke bereka le wena 10,800 seconds ke bereka le wena ke hema ke bua le wena se go le gompieno go tshameketse gompieno setlhogo sa rona re tla be re bua ka before you judge listen in love ke tla bua sentle ka puo ya Setswana le ya Setšhapi before you judge listen in love ke theme ya rona ya segologompieno
me re tla be re bua ka setlhogo se sa before you judge, lesson in love. A ko retse o ska retsa ka tsa morekile, a ko retse ka tso pedi ditsebe tsa gago motho. Before you judge, lesson in love. A ko retse motho segologompieno se ba le re na le the nuggets of wisdom. Re tla be re bua ka the nuggets of wisdom segologompieno. Ga re tla ka the nuggets of wisdom, re tla be re bua ka setlhogo sa rona sa letsatsi la rona. Re tla be re bua ka listen before you judge. Me John chapter 7 verse 51. According to the law, we cannot condemn people before hearing them and finding out what they have done. John chapter 7 verse be judgmental when you are trying to listen with compassion, honestly, and sincere and fairness. James chapter 1 verse 19. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Listen first before you judge. Listen before you judge. Like it's Tohosa, let's see, Sohlompino. Eric Feteka from Mutwetso, Mercelebale, Puyamo President de Cyril Ramaphosa, Ka, Zibuloho, Yana, Ya Africa, Boama, Billy Huba, Lamora, Kibuaka. Lorobo Kibuaka COVID-19 mutwetso sentse le teng mutwetso fela go go ipoloke wena o bona gore o sentse o na le balisika le ditsala a re lebelle mutwetso mo gaetso le naba leno la le sa boneng ka litho la nama le sentse le baya matshelo a rona le ba re ba rata mo diphagobeng me ke a kopa tswetswe a kere re sanitizer re tsenye di mask fale le fale mona go etsa fetiseng pele motho a Modimo a tshogofatse naga ya Afrika Borwa le go boloka setšhaba sa bo yone ke puo ya Setswana o seke wa lebala re le fete re lebelle kgaitsedi o Yolanda Adams. I'll never give up. Change the world, trapped inside an ordinary girl. She looks just like me, too afraid to dream out loud. And though it's simple, your idea, it won't make sense to everybody. You need courage if you're gonna persevere. When you're called, so don't be afraid to face the world against all odds. Keep the dream alive, don't let it die. It's something deep inside, keeps inspiring you to try. Don't stop and never give up. Don't ever give up on you. Don't give up. Every victory comes in time. Work today to change tomorrow. It gets easier. Who's to say that you can't fly? Every step you take, you get closer to your destination. You can feel it. Don't you know you're almost there? Oh, yeah, gotta answer when you're called. So don't be afraid to face the world against all odds. Keep the dream alive, don't let it die. It's something deep inside, keeps inspiring you
interview. It's over ka 8. Oh, ka 8. Yeah. Okay, this record is cause this. So now ka ilebala le yona. Okay. So it's someone else because something deep inside keeps inspiring you to try to stop and never give up. Don't ever give on him. Sometimes life can place a stumbling block in your way, but you gotta keep the faith. Bring what's deep inside your heart to the light, and never give up. Don't ever give up on him. Ya ke tla motho wa so ke a go lebedisa motho wa so se ke wa give up. O se ke wa give up mo botshelong. Oh, ska give up motho wa so. O se ke wa give up go tlhelele. La ga ka diragala mo botshelong ba gago. Dilo tse re kopana le tsona motho wa so ga di monate go tlhelele. Ga di monate go tlhelele. Ga di monate go tlhelele ke a go solofetsa. O se ke wa give up motho wa so. E ka ba gore wa tseba go gana nna ya banyana ka Setswana. Khala na nya banyana o gane gore ke tlo tshela ene modimo teng mo botshelong ba me. Modimo wa go rata ka pelo ya gago yotlhe. Ka puo ya Sejatlhapi ba re God love you with the everlasting love. O rata thata modimo motho wetso. O ska give up wena. O tlhaloganya motho wetso. E ka ba go na le sickness e o le lebaneng le yone. Kgotsa leroborobo le re lebeletseng mogare wa coronavirus motho wetso. E hitile lefatshe lotlhe ka bophara. Mme ka puo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ka tsibologo ya naga ya Aforika Borwa mabapi le lehuba la morao ke bua ka mogare wa coronavirus o tseneletse motho wetsa fela o ska give up. Ke a go solofetsa modimo santse le teng. He said in his word, I will never leave you, never forsake you. O buile ka boripana Kriste a bua jalo le jalo. Mme ke buile mantswe ana re faith is moved by the word and not by feelings. Faith is moved by the word and not by feelings. O ba go na le dipina tse ne re di bina mo nakong tsele tsa baloba mo dikerekeng ga di a tlhapa dipina tseo ga di a tlhapa gotlhelele ga o utlwa ba re ba bua ba re I got a feeling wa tlhaloganya modimo ga movie ke di-feeling tsa gago modimo ga movie ke dikeledi ke a go solofetsa modimo bua ke faith ya gago modimo bua ke faith ya gago gotlhelele wa tlhaloganya ya go solofetsa sotlhe tse di apereng tshiamo o sa le bana motho re tla be re go na le tsa the nuggets of wisdom mo nako e sa fetseng pelo ke ngwetsa something if ke lebeletse gore e tla go tswela mosola ga ona le ka especially gompieno ke Chaiwelo Radio today ya go bolela gore is Valentine's Day ke letsatsi la maratano Vrydag maloba Vrydag ga ne gina le bang ke ba bolela ke re Feb e le Tlhakole a le 14 your partner or your spouse is not your savior. Ke tlo go boleletsa. Ke a itse wa morata, but retsa ka kwano. Your partner, your spouse is not your savior. Jesus ke ena your savior. O ska etsa monna gago kgotsa mokapelo wa gago o mo dira savior ya gago. Ga se savior ya gago. O tlhaloganya. Re na le go bua ka bantswe re sa tlhapa gotlhelele. Jesus savior ya gago. Jesus, so make yourself a favor, build a better relationship with Savior. Bana le relationship ya gago le Kriste mo nako tse swana letse. Ke a go solofetsa. Mogagabe a re lebelle the nuggets of wisdom mo botwetso, the nuggets of wisdom a re lebelle. The nuggets of wisdom mo botwetso, Benjamin Franklin ulabua mantswe ka puo ya Sejatlhapi a re early to bed is early to rise. Ke morata re Benjamin Franklin a bua a re early to bed, early to rise makes a man's health
wealthy and wiser. Mantswe a matle ke mantswe a Benjamin Franklin are early to bed, early to rise makes a man healthy and wealthy and wiser. Ke mantswe a ke bua ka Benjamin Franklin. Ke go bedisa motho wa tsentse le mo the nuggets of wisdom ga utlwa Modimo o tshwana le o tsebe re bua ka the nuggets of wisdom. Benjamin Franklin o la bua mantsware early to bed, early to rise makes a man healthy and wealthy and wiser. If you can change your morning routine, you can change your whole life. I'll say this one more time. If you can change your morning routine, you can change your whole life. How similar o bua le Kriste mo mosong ke a go solofetsa tsotlhe di tla pagatshia ga o solofela o bua le batho ba bang o sa buile your creator ke mathata motho wetso mme ka puo ya tlhapi ere one day I heard God tell me Modimo la bua le nare in prayer, don't be average, your life won't be average. I'll say this one more time. Don't be average, your life won't be average. How tla Modimo tshwana le o tsebe re bua ka the nuggets of wisdom go go fanaletsa tse di tlhagelang mo go Kriste Jesu wa tlhaloga motho wetso le ba supanoko ya gago motho wetso 644 sentse re pile le Morgan Lekgetho Mogagabe se le ba le re mo le kgato la ntlha le letsatsi la Sontaga letsatsi la Tshepe a le 14 fela letsatsi la baratani ga o rata motho wa gago mo kapelo ga gago go wa itse o montshe lerato segolgompieno o montshe wena o mo rata thata o na le balesika le ditsala le mmogo mo thulaganyo ya gago ya ke Modimo station so se reditseng motho wetso ke sone ba se bitse Sekgobela Radio e tlhagelang ka kwano mo di phaposi tsa gaso ka kwano mo Soweto ba tle ba se bitse jalo the nuggets of wisdom ya bobedi motho wetso God help those who help themselves is not biblical ke tloibeletse God helps those who help themselves is not in the Bible. That phrase is often mistaken as a scriptural code. Those are the words of Benjamin Franklin. Ke quote e la tlhagalla ka re Benjamin wa Franklin abua manzo ona bua in the trial tsa gagere o are God helps those who help themselves is not scriptural motho ga se ya bibele ga se bibele motho ga go ga bua yalo o tsebe ke manzo a Benjamin Franklin ga se mantswe o tlhaloganya motho ga se mantswe a Modimo ga thusi yo ithusayo Modimo ga thuso yo ithusayo man go tlhelele the nuggets of wisdom. God helps those who help themselves is not in the Bible. The phrase is often mistaken as a scriptural code. Those are the words of Benjamin Franklin. The hidden. Benjamin Franklin. Lebo Sekgobela o tshwaetse jalo mo thulaganyo ya ke Modimo thulaganyo ya gago mo thulaganyo yena
Our subconscious, God helps those who help themselves is not in the Bible. That phrase in the Bible, in the last stanza, it is often mistaken as a scriptural code. Those are the words of Benjamin Franklin. Modimo batla wena o sebedise faith ya gago. Ke ile ka bua ga ke tsena ka re faith moved by the word, not feelings. Modimo ga move ke di feelings, ga move ke di keledi, gotlhelele. Ga move ke di keledi, o move ke faith ya gago. Although Jesus Christ wept in John chapter 14 verse 43, Kriste o la lela ga Lazaro anasule, but o la use faith ya gage, the measure of faith. Ke ka mo you need to exercise the faith Modimo a go boleletseng yona, go fileng yona ka bo jotlhe mo o la leng bona, o la le balesika le ditsala. Station se se re motho etso ke sone se se tlhagala ka tlhaba lona ke di bua Morgan Lekgetho Mogagabe ya bo 3 a re lebelele Lekgetho of Wisdom, Job chapter 1 verse 21. Listen to this motho etso go thusa wena o ile go wa boloka o ya go di funeraleng o ya go di funeraleng o la le diphitlho fa le fala o na le go kgona le lo suleitseng mo kasi ka fo o gona go itse gore o ba bolelle gore mantswe o a tsaka. Listen to this, Job chapter 1 ke tla boeletsa Job chapter 1 verse 21 e bana ka puo ya tlhapere. He said, naked I came from my mother's womb, and the naked I depart. The Lord gave, the Lord has taken away. Take away. May the name of the Lord be praised. Job chapter 1:21. He said, naked I came from my mother's womb, and the naked I depart. The Lord gave, the Lord has taken away. May the Lord be praised. Fa no go sa bui Modimo. No go sa bui Modimo. A ke re buise Bibele tsa rona sentle. O tshwanetse go tlhaloganya who speaks to whom. Who speaks to whom? When we are studying the scriptures, it's important not to just read the words. Ga ke buisa Bibele ga ke buise gore ke lo konopa batho ba bangi ke ba feletse mo ditlhogo ke ba hite mo ditlhogo nyaaya o buisa Bibele gore e ke tsene mo go wena utlwa ka mo ka tlhapi ere. When we are studying the scriptures, it is important not just to read words but to understand the spirit of the meaning behind them. If we take them out of context, we can get an incorrect meaning of them, and our entire spiritual walk is affected. How is the Holy Spirit help me to understand this context, or to understand this text? I beg your pardon. To understand this text. The only to do we need to keep in mind whether the particular scripture is before or after the cross. Before and after the cross. From my mother's womb, and naked I depart. The Lord gave, the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. No sabui Modimo fa, no bua Job. Ale mo trialen za gage motho etso. Job ona bua mo di trialen za gage fa. And not only do we need to keep in mind whether the particular scripture is before or after the cross, but we must also pay attention to who is being quoted and who they are talking to. Taking into consideration a custom and a culture difference can also help to keep us from misinterpret the Bible. Misinterpret the Bible. Whom who speaks to whom? Whom to speak to whom? How about let's say Job chapter 1 verse 21. Job later repent. Job will repent. Job will repent. Job Modimo. The Lord gave, the Lord has taken away. May the name of the Lord.
mo diphitlhong mo di-funeraleng lentswe le ba re Modimo ke ena nkileng ga se Modimo e ne le Job. Job later repented of what he had said earlier. He admitted that he did not know God before. Mantswe a Job o na bua re ne ke sa itse go Modimo o na reng. So our Job later responded, Job repented of what he had said earlier. He admitted that he did not know God before, but now was seeing him with the spiritual. Money in the spiritual eyes. Knowing who says what to whom help us to right divide the word of God. Re tshwanetse re aroganye lentswe la Kriste ka tsela ya gagwe ka batho ba rona ga e ka di-opinion tsa rona motho wetso. Ke solofela go ntse o tlhaloganya motho wetso. Job later he repented of what he had said earlier. He admitted that he did not know God before, but now was seeing him with his spiritual eyes. Glory to Jesus. Knowing who says what to whom, he helped us to rightly divide the word of God. You also le rarabollo o tlhaloganya go bua eng ga bua ka lentswe la Modimo motho wetso. O tlhaloganya motho wetso ke ka go ga o ya go diphitlhong o ska tlhaloganya gore the Lord has taken away. Ke mantswe a Job ga se mantswe a Modimo. Ga se mantswe a Modimo. Re ska bua out of context. O tlhaloganya motho wetso. A re lebelle the nuggets of wisdom ya bone. The world is corrupt, but the believers are not of this world. Motho wetso nna le wena we are not of this world. Ke tlo e boeletsa. The world is corrupt. Ke tlo boleletsa. But the believers are not of this world. O tshwanetse o go itsheketsheke o le motswana kgotsa o le moZulu kgotsa o bue puo engwe e o e buang. O tshwanetse o kgona go bua puo ya Afrikaans kgotsa o bua puo e rileng. O tlhaloganya gore the world is corrupt, but the we are not of this world. The heaven and earth will pass away, but my word will remain. Lentswe la Modimo le tla nna ntse le lone. Lefatshe lotlhe le tla khutla mo lefatsheng le ka kwano, but nna le wena motho wetso re tla nna ntse re tla tshela go ya mo go ile. The world is corrupt, but the believers are not of this world. This world is not our home. Our home is the first heaven. The first heaven, the second heaven, the third heaven. The third heaven is the throne of Jesus Christ. Malin game mutweso mutulukanyo yakho. So the nuggets of wisdom. So the world is corrupt. It's corrupt, but the believers are not of this world. You are not of this world. The first heaven, the second heaven, the third heaven. The third heaven, Kimo Kriste alonkhone. Hana rapela Daniel, utlwakes ke rata thata. Daniel ga rapela are, ga ke kgone go rapela, ga ke kgone go fitlhela kwa
the king of Persia, the king of Persia, me how rapela o tsebe gore dithapelo sa gago di fitla in the third heaven. We are not of this world. This world is not our home. Le godimo le re emetse motho eso nna le wena. Lekgetho of wisdom ya botlhano. Reading a single verse out of context can mislead many people. O tshwanetse o ye sekolong. O bona ga re le go dikolong mo tsa o tlhaloganya motho eso. Ga ke pregadose. Ga ke pregadose. Ga ke pregadose. Ke sekgowa. Ga ke pregadose. Ga ke se show off. How ya go di college kgotsa go theology seminar ba tla go bontsha gore go na le context go na le misleading tse itseng o tshwanetse o itse gore whom ke mang o na bua fa go no go bua jalo e re ke bua ka bua tsa tlhapotla ntlhaloganya sentle o ntlhaloganya who speaks to whom o ntlhaloganya o tshwanetse o itse gore ke o fenye o buang o ntlhaloganya ga o itse jalo o tlo gona go itse bebele e ne e tsama jana o ska e bitsa jalo e bua jalo reading a single verse out of context can mislead many people. Jesus came to give us abundant life. Listen to this. Jesus came to give us what? Abundant life, not to take it away. Job chapter 121, he said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord take away. Man. I go read Numbers 23 verse 19. Oh, I go read I can see what's about Gita Hotalosetsa. Modimo ha hono ho tsaya. Jesus came to give us abundant life, not to take it away. The thief come to kill, Satan come to steal and to kill and to destroy. The last stanza, I come that they might have life, that abundantly. John 10 verse 10. Yaran o tshwanetse o itse gore Kriste ha buile o buile. Motho ga buile o buile. Lentswe la Modimo ke lona le tla tswela go feta la monna. Gotlhelele. Ke a boa. The nuggets of wisdom kia solofela una le ba le sikalitsa la ba tsupana go ya gago re tla be re tswa re ya mo kgaolong ya bobedi una le ba le sika le ditsala me ke thulaganyo ya gago ya ke Modimo nna ke di bua Morgan Lekgetho Mogagabe. Numbers chapter 23 verse 19 ke tlo feleletsa ke go reditse ka boripana me ke itumela una le ba le sika ditsala. Numbers chapter 23 verse 19 God is not a man that he should lie, not a human being that he should change his mind, that he speak not to act, does he promise not to fulfill. Kemantswe agresta thaloganya abuanjalo mo Numbers chapter 23 verse 19. Are we se mo 20 re lebelle gore ore mo yona mo 20 o tlo thaloganya gore ke batla go e bea jang mo nako e tswana le ye motho etso. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie, not a son of man that will change his mind. Modimo ka se repende ga tshwane le rona. Ga tshwane le nna le wena. Me e ke bale Numbers chapter 23 ke a solofetsa ke batla go tlhaloganya Numbers 23 verse ke a solofetsa ema go senene ke batla verse ya motho verse 20 akwebale una le bale sika le ditsala akebale mothoetso verse 20 ebala ka puya tja tlhapi utlwa e reng mothoetso
ona le balesika le tsala utlwa a re I have received a command to bless. He has blessed. He cannot change it. Ka puo e nngwe a re ga e tlhalosa a re I cannot reverse it. Now ke tlhalosa ga ke bua ga ke lebaletse fano ke re Jesus came to give us abundant life, not to take it away. How go feel a blessing? Jesus cannot reverse it. I cannot change it. I cannot change it. Wabana o se ke ga o fitla mo di funeraleng o bo bua moruti o mongwe o sa eskolong o sa Bible school o tlo bana le mathata go tlhelele o bo fitla o bua ka Job chapter 121 or he said naked I came from my mother's womb and naked I depart. The Lord gave, the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Whom speak to whom? Ga se Modimo na bua in le Job. O tlhala gonya gore batho ba go reditse. Go na le batho ba go reditseng o le moruti. Ba go reditse. Ene ba tlo bona gore wa phupuletsa ga wa tsena mo tlaseng ya go rutiwa. Go na le di theology seminar. Go na le di Bible school ya sekolong le moruti ga o batla go ba moruti kgotsa Bible college ga se ya baruti fela ga se ya baruti fela a go buise Bibele o itse gore moya lelang ke kopa o nthuse o ntataise ka puo ya Sesotho gore ke itse lentswe lena o ska ba utswa ka out of context how buisa lentswe la go Modimo batho ba le bantsi ba go reditse ga ba go retsa ka tsa morakile ba go reditse ka tsopedi ditsebe. Ke buile thata ke solfela the nuggets of wisdom o di kreile o gona go bona gore diphoso tsona di teng re batho re na le makoa ka puo Setswana re na le go feta fale o ba ka Setswana ba le fatlha le lebile le fatlha le lebile mothoetso mothoetso ke fete ke go nna di pila tsa morate ke a go dumedisa nna ke di bua Morgan Lekgetho Mogagabe ke go amogela ka boitumelo o na le balesika mo rako sa fedise pelo re tla be re na le kgaitsedi ya ka ke bua ka Lebo Sekgobela mothoetso. Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Chaiwelo Radio. Can you get up?
Tito wa gago mo re iseng ka kwa Vale o tla ba le teng mo nako e sa fediseng pelo kgaitsedi yaka ke bua ka Lebo Sekgobela me o tla be a opela o tla ba opela mothoetso segolompieno me ke leboge Modimo gore Modimo wa tshela mothoetso o sentse a tshela mothoetso me re leboge kgaitsedi ya rona pila ila tuma ka yona ke yona ya Lion of Judah re tlo e tshameka re tlo e tshameka mothoetso ke a go dumedisa wena o re diseng ka tlhoafalo re leboga boitumelo ba gago o na le ba lesika dipina tse wa utlwa go tswa go di-crusading a na le re Ralekholelwa mo nakong tsele tsa maloba ke bua ka re Ralekholelwa ka kwa Vale ka kwa Titiria ana opela o gopole meo wa Sekgobela e ne le pie ya re Ralekholelwa mo nakong tsele tsa maloba me mona gage ke monna yo ke mo ratang thata ya no go ha ke bua le ena ke banna ba ileng gore bana le boitumelo bo sena ka sepe ke pie ya me Lebo Sekgobela ke ntate Lucky Sekgobela ga o lebeletse jingle le mosimane agent ya gage ke mosadi wa gage wa bona ga di berekisana mo lenyalong tsotlhe di tla pora tsiamo go se ka bana le jealous Ora jealous ke yona e kenyang batho mo mathateng gotlhelele me a re lebele mo Facebook ya rona ba se fatlhego mothoetso o krea mo Prescope TV o krea le mo YouTube live o krea mo Prescope Twitter live e ba ditsa mock
Lekgetho ba tle ba bitse jalo mme o ka mo Facebook ya Morgan Lekgetho Mogagabe mme o se le bale ere e bile bakeng wa bua fare madume a bua Setswana ka tlhamallo ka kwano ka bophelo le a ga tlhalosa a re leboga Modimo ka bophelo le o itlhalosa jalo ke tswala se tlhamaletse ga o lebetse a re le lebogang lerato la morena Modimo leo a re ratileng ka lone mme o tlhalosa jalo re ebe wa le bakeng mme Grace Khatebe yana re madume mo letsatsing la gompieno a tshipi re leboga kgaitsedi aka re leboga tshwalo ya gago e sena ka sepe re leboge ka tshwalo o re lebeletseng yona se le bana mothoetso mogare wa corona o sentse le teng ke a kopa tswetswe a ke re itlhokomeleng batho betso a ke re itlhokomeleng ona le ba lesika le disala ke lekgetho la bobedi mothoetso mme re tla be re bua ka setlhogo sa rona the theme ya letsatsi ka kwana according to the law we cannot condemn people before hearing them and finding out what they have done. John chapter 7 verse 51. It's hard to be judgmental when you are trying to listen with compassion, honesty and sincerity and fairness. James chapter 1 verse 19 says, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Listen first before you judge. Listen before you judge. Ako ikutlwe ga o tsa batho. Ako ikutlwe ga o tsa batho mothoetso. Ba tseba rena lo judge batho gotlhelele mo nakong tse tshwana le tse re judge batho. Re ipolelle go rona re itse thata. Wa tlhaloganya mothoetso. Re ipolelletse go rona re itse thata. Tologanya o reditse mothoetso ke Modimo nna ke bua Morgan Lekgetho Mogagabe go na le selo se ke se kwetseng fa maloba fa ke ntse ke mo lapeng ke ntse ke itsheka fa le fale mme ke ngwetse mantswana ka re if you dislike someone dislike them alone ke tla e boletsa if you dislike someone dislike them alone o ska re tsenya o ska re tsenya ga o na le motho o leng go ga mo rate go tlhelele Moena, listen to this. If you dislike someone, dislike them alone. Don't recruit others. Oscar recruiter ona. O recruitela. How sa rate mo kete mo starten sa gaga mo kasi ka mo ntso le teng. Wena ke tsa gago. O tlhaloganya mothoetso. O tlhaloganya. If you dislike someone, dislike them alone. Don't recruit others. Re tlogella rona. Re tlogelle rona re tshela ka tsela e Kriste batla re tshele ka yona. O tlhaloganya mothoetso. Don't let anyone to take back to the place you prayed yourself out of it. Don't let anyone to take you back to the place you prayed yourself out. How rapela you said you how rapela o Modimo? Ntsemo situation e. What it's a prayer out of situation. It's don't let anyone to take you back to the place you prayed and yourself out of it. E go go le go na le se se tla mo kelelong ya me ga ke bua jana ke bua ka boripala o tla tlogana ere ga ile beletse ore ga o sna vision o tlo go tla go pasting ga o sna vision o tlo go tlela go pasting ke a go solofetsa ga o sna vision mo 2021 o tlo go tlela go pasting go tlhelele o tla tlogana. Now no one else is supposed to understand your calling like you. It was not a conference call. Wabona calling has a conference calling has a conference calling. Calling ya Modimo a go bitsetseng yone ke assignment. Ga ne ke bua ka boripana ka this world is not our home. Re tlile ka kwano go bereka ka assignment ya Modimo. Ga ke tlhalosa ka boripana ka puya se tlhapi ere no one else is supposed to understand your calling. Ga yo go tlhelele motho so tsa understand the calling. Go bitso wena. No one else is supposed to understand your calling. It's like no one else is supposed to understand your calling like you. Podcasting. Podcasting e ke le mo go yona ke calling ya me. Ga se career. Fa bona ke le ka kwano ga se career.
wa tlhaloganya mo ga mpona ga ke presenter o tlhaloganye sentle ga ke presenter ke radio announcer ke tlhalosa ka boripana ga ke bua ka kwana ke tshwaela mo sealemoya sa gago ga ke presenter ke radio announcer ke calling yane ke bitsitswe ka kwano gore ke tlo bua le wena ke re stage so ke assignment e Modimo a mphileng yona ke calling is not a career wa tlhaloganya motho wetso career ga ke itse ga o twa di career di teng ke ntho tsa lefatshe tseo but ga o bua ka tsa Modimo ke calling ya Modimo motho wetso ke ka mogo ke re ga ke le ka kwano o mpona ke bua ke umaka ke bua ke tshwaela mo radiong ya gago ke tlhalosa ka boripana o itse gore station so se reditseng ke sona a re fete ka kgaitsediwo o na opela le yena ke bua ka Lebo Sekgobela ke bua ka Viki Vilakazi ona ke Muzi Vilakazi ke a boa Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Sekgobela Radio. This is Sekgobela Radio. Sekgobela Radio, voice of Musat. It is what it is. Ke rata ga e tlhalosa jalo ka boripana wa Jesu a re e Galili o tla ba bitse jalo ke Muzi Vilakazi
a tlagela ka boripana motho weso ke a go lebedisa now lebediswa ke Morgan Lekgetho Mogagabe ke go gobogela ka boitumelo go sabe ke sepila tsa monate se re gompieno pina ile ya Lebo Sekgobela hallelujah ntumiseni ke pina e monate yaanong re bua ka Remuzi Vilagazi lo bela mina lo bela le super station sa gago sa bantla Africa Chipempe le perile motho wetso ke le re tlhabetse mo boso motho wetso letsatsi a re bua ka subject ya rona re konosetsa re lebeletse re tlokonosetsa ke ura ya bokae a le lesome le bone go tswa mo reng ya bokae ya bosupa mo dibatlhogo nna ke bua Morgan Lekgetho Mogagabe station e sone se se reditseng ke sone se se tlhagelang ka mo kontinenteng ya Africa re le ka kwano mo Africa Chipempe ke bua ka Soweto mo dikantorong tsa rona ka kwano mme re ka kwano motho wetso ra go bogela mo nako ye sa fetse pele mo kgatlong le la bofelo tla be re bua le kgaisedi ya ka ele Lebo Sekgobela mme ke tla be ke mo tshwara mme re tla be re lebella mo nako e sa fetseng pele re bua le ena fa le fa re lebella topic ya rona motho wetso ya letsatsi re listen first before you judge according to our law. Listen to this. According to our law, we cannot condemn people before hearing them and find out what they have done. Listen to this. John 7 verse 51. It's hard to be judgmental when you are trying to listen with compassion. Honestly, sincere. You must have a spirit of sincere fairness. James chapter 1 verse 19. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Listen first before you judge. How many times have you judged someone, your child, your spouse, your neighbor, your enemy, without listening to the story first? Have you found yourself treating someone the same way the Pharisee treated Jesus? But Pharisee never treated Christ maswe. Na ba sa tlhapa gotlhelele no go sena nko e tswa le mina ka Setswana o tlhaloganya motho wetso. Now ga e tlhalosa how many times have you judged someone, your child, your spouse, your neighbor, your enemy, without listening to their story first? Have you found yourself treating someone the same way the Pharisees treated Jesus? When you feel the urge to judge someone, stop and take a breath. Hold that breath. If you need to, if that's what it takes for you to listen before you speak. If you don't listen first, you are committing the sin of judging others. When you feel that, when you feel the urge to judge someone, stop. Take a breath. Hold the breath. Hold the breath. If you need to, if that's what it takes for you to listen before you speak. If you don't listen first, you are committing sin of judging others. How is a poso? We take a poso. What the Lord? How many dilo? What kelele gago ya go bolela go mo o etsa phoso. Go la le selo se se tsoga mo go wena se tlo go bolela gore mo nako e sa fetse pele o etsa phoso. Do you think something needs to come to a light in someone's life? I'll say this one more time. You think something needs to come to the light in someone's life? That is the probably is not your to expose. Expose batho. Ba happy. Go na le batho ba ileng gore ba batla go bona wena o sule, ba batla go bona. Bene ga o sule ba batla go funeraleng ya gago. Ka nako ya le go bolela COVID-19 ba kgone go tla. Ga ba kgone go tla ka ntata ya COVID-19 mogare wa COVID-19. Hona ga batho ba sa go rate ba tlo tla ka funeral ya gago. Ba tlo tla motho a tle fela re ke batla go mmona go o ile. Motho a sa go batla. Don't think something needs to come to a light in someone's life. The thing probably is not yours to expose. But what ba expose batho ba bantsi.
wa bona a blessing ha motho a blessitswe ka koloi mo thabele motho o itse e ba happy for that person. Rona especially ba Kriste ga motho mongwe ga kreile ntlo, be happy for that person, mo embrace mo lebogele goba o rapetse dithapelo tsa gage di arabiwe. O tlhaloganya motho weso yaanong let God take care of it. O ska ba e le wena yo o nkang seemo sa Kriste. O ska iketsa modimo o ska iketsa badimo go na le batho ba iketsa badimo mo bathong ba bangwe. O ska iketsa modimo, don't act big. O tlhaloganya ga o bereka le batho mo lefetseng le ka kwano. O tlhaloganya o gopole badimo ga o ba worshipa ke a go solofetsa o tlo ikutla o tlo bona gore ga gona selo se tlo tswa mo botshelong ba gago. Ga gona dilo tse e leng gore ga o di lebeletse o worshipa the ancestors, but ka puo engwe ya Sezulu ke rata ere a ba e khoku le lizwe, ere their memory has been forgotten. O tlhaloganya ere a ba e khoku le lizwe. Ecclesiastes ga e tlhalosa jalo. Ecclesiastes chapter 9 ya Ecclesiastes Ecclesia chapter 9 verse 5 ere ga e tlhalosa ga ke bua go tswa mo pelong ya me ere the dead know nothing. O tlhaloganya ere the dead know nothing e bua jalo. O tlhaloganya yaanong ga ke re batho ba tlhokafetseng nkutlwe sentle ka tsopedi ga ke tsa morekile ga ke re ke madimoni. Rona re le ba Kriste re na le go bua mantle a kitse wa kitla ka selo se. Batho ba suleng ga se madimoni. O tlhaloganya motho wetsa ga se madimoni gotlhelele. Your mother, your father ga se madimoni gotlhelele. O nkutlwe ka tsopedi. O tlhaloganya ere aba file abana sabelo kule lizwe. Ke bua ka puo ya Sezulu man. Aba file abana sabelo kule lizwe. Hallelujah, glory to Jesus. Abana sabelo kule lizwe. Hallelujah. Now, we don't worship them. How worship babuti, how worship moto gotlhelele. Le moruti o na le makoa ka tshwana. O na le makoa. Aba file abana sabelo kule lizwe. Pua Sezulu e tswela mo motswaneng. Wa tlhaloganya motho wetso. Now, ha re lebeletse ka kwano ere your job is to listen first. A go ithute go reetsa ka tsopedi motho wetso. Reetsa before judge batho ba ba. Utla story sa gagwe go o tla ka eng ga tla ka letlhakore le la tsona le motho wetso. Le bona tshupelo go ya gago motho wetso 731 bona go sa fetse pele re tla be re bua le kgaitsedi ya ka Lebo Sekgobela mo thulaganyo ya gago ya ke Modimo nna ke di bua Morgan Lekgetho Mogagabe. Ere do you think something needs to come to a light in someone's life? That thing is probably not yours to expose. O ska batla expose sebe sa batho ba bang. O ska batla expose o ska iketsa Modimo wena man. O gane nya banyana o gane. Ke ratile ga e bua ka puo ya Sezulu mo Ecclesia are abana sabelo kule lizwe. Ba sulenga ga bana sabelo kule lizwe. Their memory has been forgotten. Hallelujah. But ba suleng re ska re ke madimoni a se madimoni. Gotlhelele ga ke le bona ka boripana your job is to listen first. Try to understand before you judge someone struggle. But wa ba ntsi o ska nana go itse ka mo go ke tshelang ka gone ga o itse gore mabane ke jile go eng ga ka ja eng ga o itse gotlhelele. Now ga le beletse Jesus said don't judge or you will be judged. Matthew 7 verse 1 2. Whenever it's at Matthew chapter 7 verse 1 and 2. Jesus said, don't judge, you too will be judged. For the same way you judge others, you'll be judged with the same measure you use. It will be measured to you. Listen to this. The same measure. Faith ya rona ya tshwana. Regarding the same measure, Sekgompieno, ba gona le bantsi ba tla be ba bona ke eng Sekgompieno. Ga ba bona ke eng Sekgompieno, re le rotlhe mo go monnye. Re na le the same measure.
but ga o tsamaya o ya go ntlong ya gago measure e la ga isa tshwana le ile ya batho botlhe o tshwanetse o go etseng o buise Bibele day and night. Bibele e gale a le fokolela bolao le se tloge molomo wa gago le berekise bosigo le motshegare ke bua kae ka lentswe la Modimo. The word of God is inexhaustible, is endless. Lentswe la Modimo ga le bokhutlo o nkutlwe motho wetso lentswe la Modimo ga le bokhutlo gotlhelele. Is endless. Is the word of God is inexhaustible. The word of God is inexhaustible. Le endless. Le endless. Ga le fele gotlhelele. Ga o le moruti o ska tla ka di-opinion tsa gago e tla ka lentswe la Modimo. Now, Jesus said, don't judge, you too will be judged. For in the same way you'll be judged others, you will be judged with the same measure you use. It will measure to you. Matthew 7 verse 1 and 2. Like Matthew, when I beat Matthew chapter 7 verse 1 and 2. Hallelujah, glory to Jesus. Do to others as you would have them to do to you. Listen in love. Let God be the judge. Let God be the judge. How it's a counseling. Listen to this. How it's a counseling. Me o tseka le me. Ntate o buisana le ntate. Ha ke bua ka pastoral care. Ha ke bua ka counseling department. Mo kerekeng, the minister of herbs. Ha ntate a counsel me. Gotlhelele. Ke mathata skerniki yao. Ke mathata a skerniki yao. Me o cancela ke me ntate o cancela ke ntate o cancela ntate wa tlhaloganya yes ga o le ntate o batla go cancela le moruti bana le sebabitsaing recording machine o recorde gore o protect gore bona go engwe batla go senya mo diphagobeng o wane le motho ya le wa mme ya tla go thusang ga o ntso etsa di counseling tsona tseo ka gonne ga ona le makoa a tla tlhagelela mo nako e sa fediseng pelo ba tla batla go expose wena bo gona go ba ibola le sa go nnyaya ke na le sola le sela o tlhaloganya counseling e broad man e broad go tlhelele le bana super nako ya gago a le 736 mo thuloganyong ya gago ya ke Modimo nna ke bua Morgan Lekgetho Mogagabe ke itumela motho wetso ga o reditse o se le ba le mo nako e sa fediseng pele go tla be re na le kgaitsedi ya ka e le Lebo Sekgobela nna ke bua Morgan Lekgetho Mogagabe ke go gamogela ka boitumelo o na le ba le sika le ditsala mo station sa gago sa bantla nna ke bitswa jalo re ke feta ka fa motho wetso ke ka kwa United States of America motho wetso a ke re retse dipina tsa bona motho wetso re se ke ra tshameka fela tsa bomsanze mo nako e ya re lebeletse motho wetso ke a go lebedisa ke go rata rati. Intentional, never failing. I know that all things are working for my good. Yeah, he's intentional, never failing. All things are working for my good. 'Cause he's intentional. He's intentional. Hey. And it's never failing, never failing. All things are working for my good. He's intentional. He's intentional. Never failing, never failing. All things are working for my good. All things are working for my good. Yes, they are here. My God. Working for my God. Working for my God. He's working for my God. 'Cause he's intentional. He's intentional. He's intentional. He's intentional.
Never failing, say that I'm strong. Things are working for my good. He's intentional. He's intentional. Hey, never failing, never failing. All things are working for my good. Things are working for my good. Things are working for my good. Working for my good. Things are working for my good. Things are working for my good. Things are working for my good. All right, let's go. Hey, it's working for me, yeah. And I believe it's working for me. I can smell again, and I don't have to worry, 'cause it's working for me. Yeah, it's working for me. Yeah, it's working for me. Come on, sing that out and say that. I don't have to worry, 'cause working for me. Yeah, working for me. It's working for me. I can hold my head. It's working. Hey, get your confidence back. It's working for me. I'm working right now. It's working for me. And although I can't see how, it's working for me. I know that He's intentional. Yes, He is. He's doing it for a long time. He's doing it for a long time. I can give Him my truth now. I can give Him praise now. He's intentional. ke dipina tse monate motho wetso o na le balesika le ditsala le mmogo mo thulaganyong ya gago ya ke Modimo nna ke di bua Morgan Lekgetho Mogagabe ke pina monate thata motho wetso e re intentional motho wetso God never fail ke nnete motho wetso Modimo ha faile ka nako tsotlhe motho wetso o na le balesika le ditsala le bala tshupanoko ya gago motho wetso re setse re tlokolosetsa re ya mo lekgatlo la bofelo mme mo yona re tla be re buisana le kgaitsedi ya ka e leng Lebo Sekgobela mme ke setse ke buisane le re Sekgobela ba re Mogagabe re setse re ipakantshitse mo nako e sa fetiseng pele ke a go dumedisa motho wetso ke go dumedisa ka boitumelo mo tsa la Sontaga letsatsi la ke bua ka Valentine's Day February ke bua ka Tlhakole motho wetso the day of love ba itumela batho ba ratiwa la batho ba ratiwa. How's your preparation na motho wetso ha ke itse gore gompieno o tlo bo o mekana le mang a itse ba gola bomwa ka re ke a utlwa fela monate fela go monate go nkga monate a itse di restaurant go tlabe go na le lerato di flowers fela mo batho ba ntsha lerato motho wetso mme ke re itubela le motho mo lekana wa gago motho wetso ba se ka metsa the savior o se ka metsa the savior yetsa Jesus Christ a savior o gopola gore purpose ya lerato le ke gore le thusane ka faith wa bona di gona le go na le matsapanyana mathata a skerniki fale fela wena o mmontsha fela gore tsala go tla siama mo nakwe e sa fetseng pele ke a go dumedisa motho wetso wena o tlhagela mo kontinenteng ya Africa o tlhagela ka kwa United States of America o tlhagela kae ka bokae motho wetso o re tse tlhologanyo ya gago ya ke Modimo ke a go dumedisa motho wetso ke tlo go samekela pina tsa kgaitsediwo me pina ile tuma thata mo Africa borwa the first hit ya kgaitsediwo ba mitsa Lebo wa Sekgobela. Oh, your love, got me.
Ke borithito ba Afrika Borwa Mothoetso mme ke dipina tsa kgaisedi ya ka ke bua ka Lebo Sekgobela a boholo ba hao bo makatsa ke nnete Mothoetso ba makatsa Mothoetso ka nnete Mothoetso ke pina tse monate ka boitumelo ka letsatsi la Valentine's Day re itumetse utlwa engwe gape Mothoetso Lion of Judah oh masadi ba bosha kada ba ise Rabua. You are holy. Can we sing together? Lion of Judah. We worship you. We worship Lion of Judah. You are holy, Lion of Judah. We bless your name and we worship you, Lord. Lion of Judah. You are holy. Chao
Ke no bebela mmino motho wa selo bebela la lentswe ka kwano mo lentswe la setšhaba re tlhagela ka tlhamallo re ikemaetsa re tsa letlha gore motho wa se ke ya go dumedisa ke Lion of Judea me e tla re mona go isa fedise pele re tla be re khosa live re buisana le yena ka kwano motho wa se mo thuloganyong ya gago ya ke Modimo nna ke diwa mo ka Lekgetho Mogagabe Lion of Judea. Moritito simola kwetsa maloba fa aleka kwa vale. What a track indeed, sensational. But ba bitse jalo me motho wa tsore ke fete ka fa motho wetso ke This is Sekgobela Radio. ai saria babosha babasa. Oh, Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Majesty. Jesus. Holy Spirit, we need you now. Majesty. Yes. Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Sekgobela Radio. Sekgobela Radio, voice of insight. It is what it is. In the presence of
This is Sekgobela Radio. Moretito. Look at me! Oh, Jesus. Oh, Jesus. Wow, Bella Hesidio, man. Modimo mo file man, wa itse. O tshaba tshwene ka Setswana. Wa tla re tla itoma maleme rona bo Mogagabe tle. Oh, mosala wa go wa Bella Hesidio. Ke tla be ke bua le ena bona go SFS ka gore ile ya go Modimo tlhogo re bua le ena. Re tla be re bua le ena re mekane sentle. What's in? Tasha Corps. Re tla go leletsa mo go SFS pelo Tasha. Re tla bua le wena mo go SFS pelo. Me re tsaba ka tsa mo gae o tshameka sentle Kgaitsedi Majesty. Oh God. What a song, huh? Kono baby man. What's about to ba viwe man. O gopole kana go tseletsa maloba looking back over the life ya gagwe. Ba ganana ya banyana ka di audition. Ba molela ba re nywaya Kgaitsedi yaka a re go batle. Wa tlhaloganya e re ke fete ka fa motho ke etle. From dusk till dawn, these are our heroes and heroines, the men and women who rise every day to a daunting task in pursuit of a safer country. From the front line, they are selfless and patriotic in enforcing the lockdown regulations. Today, as we celebrate National Police Day, saluting all members of the South African Police Service, we are asking only one thing from you. Please stay at home and obey all regulations. Thank you for all that you've done and continue to do. Yeah, e re ke fete ka fa motho ke solfela o na le balesika ntse le mmogo. Me a go tloya Kgaitsedi ya rona re tla be re mo kreya kwa. Re tla utlwa o tla ba bua le rona ka kwa na mo thulaganyo ya rona. Kgaitsedi ya ka le kae? Re itumetse go utlwa wa tseba pina tsa gago na le pina o e opelang sentle ya Majesty. Wa tseba ntse ke reditse e ntsha la tshwene ka puo ya Setswana. Potshelo bo jwang Kgaitsedi ya ka fo? Amen. Kgaitsedi ya ka re bue ka puo ya gago gore re lebeletse today is a Valentine's Day Feb ke February 14, the day of love. How is your preparation going with the having that day
Lucky Sekgobela? That's wonderful. What is your message to the followers tsa gago the followers tsa gago tse eleng gore di batla utlwa gore mme Sekgobela o reng ka Valentine's Day segologompieno? That's wonderful. Looking back over your life, you showed up for several times the audition, but you were not selected. However, you did not give up or perform. You ministered the word of God with the crusading. You were the crusades and you organized Reverend Evangelist Ralekholela. O ka re fa journey eo ya di audition di tsamaile jang o ile ikutlwa jwang ga ba bua ba re you are not selected in that caliber? I think in my journey I That's wonderful. Motho o tshwere tsela le khaisedi ya ka ke bua ka Lebo Sekgobela go tlile pila tsa gagwe segompieno bo Lion of Judah Majesty ke yone ke ratileng thata me khaisedi ya ka o tsamaile sentle tsa re tsamaya jalo. Khaisedi ya ka, take me on your journey with Evangelist Ralekholela as a former PA ya gagwe. I think that that's how when I met them, there was this Wow. so that was like a long time ago. So, and literally, he was looking for somebody who was going to be so he had someone, so then when we were working together, I remember Osmane was the PA, and when she left, we had to see the shoes, and when she picked it, her studies and other things, so we had to throw them there and throw them up under the position, which I'm grateful to God, being able to work with this client and a legend, and serving him, so for me it was an honor more than anything, yeah. Khaisedi ya ka lo bebele o le tsaka lo bebe ke bua ka melody e o tsaka because on a unction from the Holy One.
Ora ga ke retsa dipina tse ga ke di retsa ka boripana e re go tlose pina e ba go senene o tlo utlwa motlholo wa gago o fuweng ke Kriste o tlo pina e o tlo fela Jesus o tlo fela ska tsa makgaise di ka sentse ke batla go tlosa le bebele kgaise di ka o le tsaya ka le bebele a go mpolelle tle o utlwa fela ke batla go bulela maka ke le ka go so go tsena mo kganong the way ke itumetseng ka teng ke le ka go bona live ko Grace Bible Church ga re bitswe ke Bishop Mosasono ka go bona wa itse ke batla go tla mo pele ga go ba ke ba go tsaya kgaisedi yaka wa tseba ke itumetse o se le ba lo lebogedi tebogo ko ntate Lucky o dirile gore ke kopane le wena re buisana mo thulaganyo ya ke Modimo and station ke Chaiwelo Radio e mo Soweto mo re tlhagelang ka boripana kgaisedi yaka what is your unsolicited advice you can give to other gospel ministers who focus only in one calling your music, especially in this pandemic has hit harder in globally this pandemic o ka re mo go bona because di gig ga di yo kgaisedi yaka go thotse fela ya no o ka reng ga gona paycheck ga gona se se tsena mo ntlong o ka re mo go bona That's powerful. Kgaisedi ya ka bua sentle le bela supoloko ya gago motho so a le robedi go tswa mo renyele ya borobedi re bua le kgaisedi ya ka our guest today Lebo Sekgobela the first award that Lebo atlile ka yona Gospel Legacy Award by the Val Triangle kgaisedi ya ka a go mpolelele ka kwa Triangle ka kwa Vale o la kopana le re William Sejake Viki Vilagazi ke bona ba ileng gore ba ile ba tsenelela ba bona talent ye although Reverend Ralekholela le yena o na tsatsa ba le wena mo di crusades tseo a go bolelle ka leeto la gago le William Sejake William Sejake ga mo go le Viki Vilagazi
which is, the church when they get to come here to get up the other, other than just them or black. So we just learned, the crusade, the crusade was conferences, and then we started, working together because we find ourselves really starting together most of the time. We're not going to conference things, so we started working together, and then Modimo Chaiwelo. We met her when I came to Soweto. Lupin, she was also part of, Murutu and Evangelina, accepting Murutu blood. There was Murutu that we used to work with, and now Great. And how we met, we were working together, the one that was sitting Malaki, and goes to, they're all from Soweto. And then we met, and then we started working together from there, traveling. I remember we went to Singapore together. That's powerful. Ke khaisedi ya ka ke bua le ena ke bua ka Lebo wa Sekgobela me ke ntsa sile letle motho la baratani le tsatsi la Modimo la tsatsi la Tshipi. Khaisedi ya ka, who inspired you to make music? Ke ma o inspire? Wow, I love that. I literally just, being in the presence of the Lord, you get inspired, going through the Word of God, you're inspired. Anything about the Word, if you can not speak it, you can sing it. So literally, that's what it really inspires me. And other, worshipers and how they also inspire me. Yeah. Wow. Who would you most like to collaborate with? If you could go and open a show for any artist or minister of the gospel, who will be? Ke mang ya o tla mo o kgethang gore ke batla go performa le ena mo South Africa kgotsa ka kwa United States of America kgotsa globally? Ke o fong ka mo tsaya go performa le ena? And some of the people that really put so much good thoughts in my heart and in my spirit. It's Modimo Chaiwelo and Wow. And the other Bible. I think for me, the one who's just unique in her own space and craft and gift, and her honor, so it's just somebody that, even through my prayer time, that's the music that I was listening to. And Modimo Chaiwelo, she's just her heart, her heart makes you understand, the truth and love. And she was just in the body of the music, so let's say that, so that I really admire and love so much, yeah. Definitely re leboga kgaisedi ya ka motho wetso se lebale le somane bobedi go tswa mo rekele ya bokae ya bo go ke tsatsi la Sontaga tse re repile le kgaisedi ya ka Lebo wa Sekgobela. Kgaisedi ya ka, which famous musician do you admire? Yo leng gore o na le wa itse ga mo lebeletse wa go inspire man. Ke o fenge mo Africa Borwa kgotsa ka kwa United States kgotsa global in the world? Sure. That's a tough one, man. Wow. Sure. I think anyone who really portrays, the true image of God is definitely and not doing just for the craft, you're not doing it because there's money or there's faith in it, but really what to portray so that people can see Christ through them. So anybody who does that really inspires me because I know that people struggle with their own faults and we are not perfect, and that we are made perfect in Christ. So anybody who just does it, to the glory of the Lord. For me, I would love to, work with that person. So anyone, yeah. I love that. That's a magnificent. Those are a vital component. Ke mantswe a tswa mo pelong ya gago. Kgaitsedi ya ka, what next for Lebo Sekgobela? Ke se se latelang jara ya 2021. What next ka me Lebo Sekgobela? Wow. It's for me the year where we just rebuilding, from the ruins,
how much the COVID-19 is. So we're just finding ourselves and devoting ourselves to God. So literally, that's what I was pushing the hands on, and literally, allowing myself to be where the Lord wants me to be. So that's really, my background and my focus, and also being inspiration and motivating others, not to give up on God, that we need to keep our trust and not at all times, and in everything we acknowledge Him that He King, and we know that He's a God who stays faithful to His word, but He will never leave us. So that's literally where I am now for 2021, just wanting to do that which is pleasing unto the Lord, and also fulfilling the plan, the mandate that He has given me. Khaisedi ka bua sentle khaisedi ka re lebogile thata go sena ka bitumelo mo thulaganyo ya rona ya ke modimo station e so da ba se bitsa Chaiwelo Radio, the voice of Msanze nna ke bua Morgan Lekgetho Mogagabe. Khaisedi ka re na le this pandemic man wa itse pandemic e tsene lefatshe lotlhe ka bophara me ka Sotho sa lona ba re enamile e tswile ka mo e tswa ka mo ka letlhakore. Yaanong ke kopa o roneletse melody from your perspective go gae mo leng teng o go roneletse melody fela monate o ka ropella batho ba utlwe gore ke nnete ke yena ba se ka re no na itlhamela re Mogagabe wa tlhaloganya da itlhamela ba utlwe lentswe la gago o ko lapeng just to heal, people ba need a voice ya gago to be healed and God to work through you. Ne ke kopa fela khaisedi ya ka go ropella khaisedi ya ka. Amen. Khaisedi ka tsere le bule mantswe ga go a re neletsang tshepo e re na le yona a kolosetsa ka swala gore re itse gore re utlwile lentswe le letswa mo go wena. Khaisedi ka ke tlo kopa fela o etse signature tune wa etse ba signature tune ke tlo kopa ke re thulaganyo ke Modimo, station e ke Chaiwelo Radio, lebitso la ka ke Morgan Lekgetho Mogagabe. A go nketsa signature tune ya ke ha o bua fela e tlo tsena fela lebitso ke Morgan Lekgetho Mogagabe, and then radio station ke Chaiwelo Radio, and then thulaganyo ke Modimo. O ka re tsa signature tune khaitsedi yaka. Hi everybody, ke nna Lebo Sekgobela and Modimo on Modimo on Chaiwelo Radio. Thank you so much. We it's innocent la khaisedi yaka. Ya opile khomole naka we tsaile sentle khaisedi yaka. Ke kopa pass my greetings to your Ntate Lucky. What a phenomenal man. What's about ki bua le ena ke a lebo ga ke itse o te mo pele ga go ke bua le ena.
Just pass my greetings, go yena. You say thank you. As a manager, as the head in the house, thank you so much. Happy Valentine's to you, both of you, and pass my greetings to your family. We thank God for you. I beseech the hand of God stretch forth upon you and your family in the name of Jesus. Bye-bye. You are majesty. You are majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Majesty. You are majesty. You never change. You remain the same. You are majesty.
Lo bebela mmino bothoetso ka kgaisedi ya ka Lebo Sekgobela ke solofela o itumetse o na le balesika le ditsala mo utlwile bothoetso lo bebela mmino lo bebela lentswe kgaisedi ya ka o buile sentle thata ke a leboga bothoetso go reditse ka tlhoafalo nna ke bua Morgan Lekgetho Mogagabe ke tlo sabekela mmino o bontse bothata mo nakong e tshwana le ye re sabeke bothoetso re tsabeka dipina tse monate mo thulaganyong ya gago retsa ke a boa mo nakong e sa fedise pelo retsa station e se. Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Chaiwelo Radio. Glory of the Lord is in this place. I can sense it. I can sense it. Something's changing. Glory of the This is Chaiwelo Radio. Chaiwelo Radio, voice of Mozambique. It is what it is. I've been searching for the place where God has fixed my situation. There is no sickness there, feel my healing, I'm I can sense it. I can sense it. I can sense it. I can sense it. Something's changing. Something's changing. Glory of the Lord is in this place. I can sense it. I can sense it. Soul in the room. I can sense it. Something's changing. Something's changing. Glory of the Lord is in this place. Oh, yes, it is. God, bring me your example. Make me a miracle. I'll be a miracle. I'll be a miracle. God, make me your example. So make me a miracle. Make me a miracle. I'll be a miracle. I'll be a miracle. Somebody say, God, make me your example. Say, make me a miracle. Make me a miracle. Say, I'll be a miracle. I'll be a miracle. Show us a miracle. Show us a miracle. I'll be a miracle. I'll be a miracle. Make me a miracle. Make me a miracle. I'll be the one. I'll be a miracle. Show us a miracle. Show us a miracle. I'll be the miracle. I'll be a miracle. Make me a miracle. Make me a miracle. I'll be the miracle. I'll be a miracle. No way. Anticipating the miraculous. Show us miraculous. We are waiting, anticipating. Oh, we've been waiting. The miraculous. And it's here right now. Show us miraculous. We are waiting. We are waiting, anticipating. The miraculous. Show us miraculous. Somebody lift your hands. The miracle working power of our God just showed up right where you are. I need somebody to bless him because your miracle is right there where you are. We've been waiting. We've been waiting on you. We've been waiting on you. We've been waiting on you. We've been waiting on you.
Kipina monate mothoetso e tlhagela ka Tasha Cops. Oh, pina monate mothoetso ke a go solofela pina Moretito. O rapile le nna mothoetso o rapile ka boitumelo o na le ba lesika le ditsala ke dipina tse re di tshamekileng ko United States of America re tshamekile dipina tsa kgaitsedi yaka e leng Lebo Sekgobela Majesty pina e monate thata mothoetso ke solofela o e ratile o na le ba lesika le ditsala ke feta ka fikile. This is Sekgobela Radio. Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Sekgobela Radio. Ke Modimo mothoetso ke thulaganyo ya gago e tla ka letsatsi la tshipi la letsatsi la Sontaga mme ke a go amogela mothoetso na le ba lesika le ditsala le le mmogo e re ntse re le jala mothoetso ntse re tshamekile mme ke solofela o di ratile o na le ba lesika le ditsala le le mmogo nna ke sentse ke re ke itumetse go tlhelele mme ke solofela o na le letsatsi le la baratani a ke fete ko tshamekele dipina tse ding gore o tla di rata o na le ba lesika le ditsala re o la tuba thata mo Afrika Borwa a tsebagala ka leina la gagwe e leng ba bitsa re Benji wa Tube o la tshameka maloba fa ka dipina tse re fete ka fa re botshameke reo wa rona Benji Tube ke a boa.
Yake nathi uvumile uJesu wethu siyabonga Jesu sibonga ngempela motho wethu re leboge Renji Benji Dube kapine monate thata motho wethu are uvumile uThixo somandla motho wethu re lebelle tshupanako ya rona 8:42 e tlabe ke tswa ke phuta seleng same mme ke gopola na la ke ele ke solofela o tla ba le teng se gompieno mme se le bale ga o tswana da ke le tlabele Uncle T tla go bea mo o rinyele ya bokae
ya lesome le bokae ke lebelle ke some le bobedi ya thoboloko go feletsa mo ringile ya boraro go tla ba go tla mino wa tse the food ya tsa marato tse leng gore ke a go solofetsa e tla go tlo utlwa ka kwano mme ke a go solofetsa so tlhitla ba tsiamo with Chaiwelo Radio, the voice of Mzanze. Welcome to it. Chaiwelo Radio, how beautiful are the feet of the messenger who brings good news. Romans chapter 10, verse 15. Join me every Sunday on Chaiwelo Radio. Take me to church. Church starts when you open your data. Morning devotion that speak to your context. Thanks for coming our way. Me o se le ba le kgwedi ke a lerato motho wetso ke kgwedi e ratuwang thata ya Tlhakole a le some le bone e le 2021 February ba tla ba bitse jalo ena le itlile ka dipula tsa medupe ga ne ke lebeletse ka kwa dipula tse tsa sefako di ile di senya ka kwa Mpumalanga Mabane so fela leina la Kriste le se atla sa Kriste se tla fitla ka kwa ke bua ka kwa Mpumalanga ke bone ga ke lebeletse le pokoso ke bua ka TV ya gago ke lebetse di news me ke so fela gore ba tla siama re bone preach e se kame preach wa Yesu e wena moretsi wa thulaganyo ya gago ya ke Modimo e se kame preach ba re preach yo ya te e ka yetsa di 2 million e ka estimate go fitla 4 me gompieno motho wetse mo thulaganyo ya gago ne rena le kgaitsedi ya ka Lebo Sekgobela ka ura ile ya bokae ya robedi mo dimatlhogo me re utlwile me kgaitsedi ya ka ileng Lebo Sekgobela a bua sentle ka boripana a bua ka botshelo ba ga jeni ya gagwe go tsamaile jang mo bonako e sa feseng pelo me mo mosong ga ba bua ka the nuggets of wisdom ra utlwa gore Benjamin Franklin o la bua mantsware early to bed early to rise makes a man healthy and wealthy and wiser ke nnete motho wetso tso ga ba mosong bo sele motho wetso ya go kerekeng Benjamin Franklin bile mantsware early to bed early to rise makes a man healthy and wealthy and wiser ba bua ka boripana ba re if you can change your morning routine you can change the whole life Modimo bua mo morning devotion ga golo Modimo bua mo mosong thata motho wetso so go gompieno one day I heard God tell me in a prayer don't be average in your life one day I heard God tell me in prayer don't be average and your life won't be average ska ba average motho wetso ska leka gotlelele o sontso ba le vision how sna vision motho wetso to gotlela back to the past ke ya go solfetsa ga o ka dira jalo God helps those who help themselves it's not biblical motho wetso ga ie gotlelele mo the nuggets of wisdom the phrase in is often mistaken as a scriptural code those are the words of Benjamin Franklin on a bua Job chapter 1 verse 21 he said naked I came from mother's womb and naked will I depart the Lord gave the Lord has taken away and may the name of the Lord be praised who speaks to whom may inele ntwenyena motho abua ke bua ka ntwenyena ke bua ka ke tla go solofetsa ke bua ka Benjamin Franklin abua mantswana re God helps those who help themselves is not a biblical in a buaka ka mo go tlhaloganya ka ting the phrase is often mistaken as a scriptural code those are the ways of Benjamin Franklin Job chapter 1 verse 21 it said naked I came from my mother's womb and naked I will depart the Lord gave the Lord has taken away may the Lord be praised who speaks to whom o gopole mantswa mothoetswe ne se Modimo ene le Job abua go di talents tsa gagwe a utlwa botlhoko re Job me ga o feleletsa fale ere when we are studying the scripture it's important not to just to read words but to understand the spirit of the meaning of behind them if we take them out of context we cannot get incorrect meaning of them and our entire spiritual walk is affected ke nnete mothoetso ere ke feta ka fa mothoetso go tshamekela kgaitsediwo ke leng busi wa Gatebe mothoetso ke a bo mo go isa fetseng pele ke bitswa Morgan Lekgetho Mogagabe ke tle we need God to intervene we need him to help us to fight the crime to fight the killing of women and children and we declare, we decree in the name of Jesus that we are safe in the shadow of his wings. Yes, sir.
Hey, how are you? I'm well, and you? I'm fine. Yes. I'm the one who's going to present the show of Glamour Weekend Glamour. Oh, okay, now. Yeah. Okay. So, where's Dan? I don't know at the moment. Uncle T? I don't know at the moment. Okay. Yeah, they're coming. Yeah. Kita pizza kabuma. Yeah, in 5 minutes I'll call you so that you can tell us. Is Mikey Hawaii Kenya today? Because I was supposed to, I'm a new guy, né? Yeah. I was supposed to be with Romeo J. Okay. And Romeo J, it seems as he won't be here. Eish. Yeah. So yeah, utamfonela kama untle ka bona ska batsa yeah. Ukafuna kama untle kita ubisa utapona kimiselezo. Yeah. Right. Sorry about that. All right. Follow us on YouTube, Insta, Facebook, Twitter. We are Chaiwelo Radio. This is Chaiwelo Radio. Chaiwelo Radio, voice of Muslims. It is what it is.
re a rapela re a o hloka ka nako tsotlhe Kreste Jesu wena o ramasedi o mmupi wa rona o wa tseba o ka mmitsa ka mabitso a mantsi thata ke ele ramasedi motho wetso o tla o thosetsa ka nnete oh Jesus Yesu lo bebela monate le tswang ka kgaisedi ka yang bosi gatebe motho wetso ke motlwile a bua puo monate ona le ba lesika le itsala e tla bona go se fetse pele motho wetso ke tla be ke konosetsa ke etswa ka kwano ke phuta seleng sa me ke ipona ke le ka kwa ke bua ka kerekeng motho wetso di kereke di butswe me a ke re mo di kerekeng re rapele motho wetso re ke rapela setšhaba sa rona sa Afrika Borwa se re na le sone ka kwano me ke a go dumedisa motho wetso ke go dumedisa ka boitumelo o na le ba lesika le ditsala le mmogo dipila tse monate tse re dutlileng gompieno motho wetso re dutlile re na le ba lesika le ditsala re di ratile wena o le kae kapa kae o re ditse ka boitumelo mo thulaganyo ya gago ya ke Modimo nna ke bua Morgan Lekgetho Mogagabe thulaganyo ke Modimo station so se re ditseng ke sona ba se bitsa Chaiwelo Radio e tlhagela ka tlhamallo mo di phaposi tsa kgaso ka kwana mo ke tla go solofetsa mo Chaiwelo ka mo Soweto ka boripana e tlhagela jalo motho wetso re lebogile thata gore o retse ka tlhoafalo o retse ka tsopedi ga e ka tsamorekile mme ke itumetse o na le family ya gago o na le bone o ba retitse ka tlhoafalo ke tlo go neletsa mmino mo nako e sa fetseng pelo ke solofela o itumetse mme a retsa moshimano motho wetso mosimano la sia lefatshe ka kwano mme a gopela dipina tse monate ka kwano ke mo rata thata mosimano sefeso bonkwa Babalungile makwintando yakho okwenzeke empilweni zethu. This is Sekgobela Radio. bisa tene o gato kenya mike
Ke lo bebela mmino botshwetso lo bebela mmino ka kwano mo station sa gago sa bantla e le station sa gago Mzanze ke bua ka Chaiwelo ka bona phaposi tsa gaso ka kwano botshwetso nna ke di bua mo okena Lekgetho Mogagabe lo bebela mmino ka kwano e le sefiso the lady Ansapida kulungile baba Moreticho mo Afrika Borwa ke Moreticho mo Afrika Borwa motho wa ke sentse ke puta seleng sa me ka kwano ke sentse ke le tsela ya no ke tsela go lokile motho wa ke berekile ke le bogele Lebo Sekgobela le ndatela ke Sekgobela go tlisa kgaisedi ya ka kwano ke lebogile thata motho wa nna ke puta seleng sa me ke lebogile ke Modimo a kopane le wena a bana le wena I perceive the hand of God stretch forth upon your family and your life in the name of Jesus. I thank you ya ku kereke motho wetso e tsoga di ga di kubo tseo ya ku kerekeng me re leboge batho ba le ba re reditse mo Facebook re ke lebele ka speed ke tswa ke sense ke tswa fano ke lebele ba kwa United States of America re lebeletse ke tla go lella ya mago senene ke a go lella re ke se bole Pilani Mjijwa o lebeletse John where di tlhaga ka United States of America Pumla o tlhagela ka kwa Pretoria kgotsa Kitsika mo Afrika Borwa Promise le ena mo Afrika Borwa mo Soweto Kagiso o teng le ena Tebogo Mogagabe ke a leboga ke ba ko lapeng Thandeka wa khaisedi ya ka eleng Thandeka Precious le ena o sentse ba le jalo e ke sentse ke tswa ka jalo motho wetso ke lebogile jalo nna ke bua mo ke Lekgetho Mogagabe a kopane ka tsilele la bokae la Sotataga ke batho ba le bantsi ba ipotsa gore ke sa tle ka tsatsi la Sotataga ke tla fitlha motho wetso e re ke phute seleng sa me motho wetso ke a tswa se ke phuta seleng sa me ke re ke berekile le ka miso So, le jwang interview mnati. ile mnati one Ile mnati. Clearly, ne ba tlotsa vele yona taba ya phone re tswa